kituufu kyamukola kyakabi akubanga muli kwa media mwe bali kutugobera abakali kusubscribinga mugiyo maiso no kusubscribinga nga wenkobye kubaire kujaguza kubaire kusasadia abasamize ona kulwalero ubakunganire wali kubudagali mu district Idinda nibajaguza nga bamakinga amatikira ga budagali nabamba owomukuze ogwa 80 era nga emikolo gino gibere gy'amaanyi era nga n'abantu okuva mu bwate bazinga bangi baidye babaawo. Aidi ona kulwalero Hassan budagali nabamba lwaidi mu kifo kino ekyo budagali okumukola ku emikolo kasooka aide asigire ole budagali yali bwomukaire eyali yemwidi obulungi eyali nemviri nga mpanvu nga denda kuitaka budagali ole yaisa omukono obe yafa mukamwidukira ati budagali yenke yakole byafaayo muiwanga ngono yatambulira ku maadi yali n'amaani agenda ulo ng'atambulira ku maadi era nga batukobere nti ono yatolanga omugaire yayala ku maadi wano okumpi n'amasabo ge dini yatambulira ku yajja wayenda wona ku maadi okwo ng'abantu babona bakuba enduulu era yeira n'okuluna eddagala ng'erindi ajja mu nnanda ng'atakuwa mugere emizimu gyamuniina deni yatambulira ku maadi yaseeyeeya era olwamalanga okola ebibye deni yaira so ono babe bamwidde mu nsi yona era ekifo kyonna ekya budagali tibakiri busoga wonka mu Uganda kifo kya byafaayo mu nsi yona so ona ku lwaleero gabaire matiikira ga budagali nabamba Hassan ow'omulundi ogwa 80 era nga abantu bange nga enkobye babaireyo abasamize nga waide bulungi guno omukolo gwaibwe bagwefuze
era nga bano baidye nga banakaire bulungi, bayambaire emigaire gyaibwe, bayambala ebyomunkoto ensimbi, then bataako emirere emindi ng'oli kubona buli muntu ali kunwa ng'ali kujaguza ng'ali kunwa. So bano okujaguza kwaibwe basoose kutambula kuva mu maka ga Budagaali eri mu bitundu ebyebudondo, batambula ebafuuwa emirere gyaibwe bwe bakola obudogoli bwona nga buli kintu ekyemikolo eky'ebyobuwangwa bakikola, era ng'ono Hassan Budagaali Nabamba ono babeerewo nga bali kumutambuza era bamutambuliza na bigere nga bali kumukolaku emikolo basusu bamwetoloza mu bitundu ebyobudondo lero bamutwala bali ku Budagaali weene era nga okutuuka kibere kyetere bagwire wansi, abasamise bagwire wansi sign oba akabonero akalaga nti bamuyisaamu ekitiibwa era n'omutuufu, then abandi yabatambwiraku, abandi just kulaga kitiibwa ekyo aye ng'engoma eriko kuba.
ng'engoma eri kukuba enswezi ng'eri kukuba wale so olumaze yatambula bamutambuza then bamuyingiza mu nnumba ye oba liwandiise isabo nga bamuyingiza era nga eno bayongera okumukolako emikolo egindi egy'obuwangwa okumulaga nti yona ekifo kye era n'omutuufu naye iramuole budagaali nabamba eyafa so embeera etyoweebaire bantu bangi ababairewo n'abandi okuva mu gavumenti nga bali kwidde okweboneraku tikikomye kubairu gavubo nga wenkubye nti kino ekifo kyabyafaayo n'abazungu babairewo nga bali kwenda okweboneraku so eyo embeera etyoweebaire mu bitundu ebyeidinda wali ku budagaali ku matiikira ga Hassan budagaali nabambowa omulundi ogwa40 era nga bibaire wali wene oli ku Wai Media nkobya abakali ku subscribing please go ahead and subscribe abasamize tuyogeera kunabo batukobera kino lwaki bakoze emikolo gino mweisanu era okutiikira kwa budagaali ono owa omukozi ogwa40 kyekitegeeza abantu einuma mikolo giwe tuli ku mukolo okusembayo abagesaidi wano mwena mutyame nimwe abasobola okubeera mutyame tusembere kusaidia tusembere kusaidia ndikwenda omulangira awone kyekiro
ebulayo emirundi 4 tibona busangavu okuwulira kino batwala obunaanyizibwa bwabeeta era boona bali walalaniiwe bantumye enkukobe yatambulira walala era boona bakusaba mube kirala era bali kwenda okuwulira ku ddoboozi lya taata waabwe bano ono n'abambali kwogera nga muli amere timuzimu mukitegeire mutako bandikaire omuzimu gwayogere nga muki so baba asaba tusobola katikirani oizana mwana wali wano siimye okubabona onakubayeyo siimye bonabona omukolo guno abasobodde okweyegereza bwekimu baira ku mukolo okwana bamba budagaali buli omu abagwire ewala n'ab'okumpi mwawulire amagi gataku ag'omuliro mwasobola okuyita nina amawanga mangi agali wano baye abagwire teesu abagwire emunono abagwire buganda bonabona abali mukolo guno beeyanza kidaada naye abagala bikimu kimulina okufuna abasangayona ebiri wano yabaliwa kimwe bali kuyita kubaawo nakutera buyinza bwemwe abasinga nabaabula tibaidi webakoma kutambika tibali watola maani gaibwe kuba kyebali tituma bamayembe abasirikale baana baife aye abasinga abandi baabula aye twenda baona bali walala ku lutembe lwaibwe batambuliraku